ye kotre betri obapon 10 cities no de baba fie sika ebinum sori ahomache na o makoda najo na sunu ni na achi de obenya na na wadi na afi afemra no na tin lazo sika ye pa ebinum abre no orai nyame adom ono obi pa owo bi papa owo sika cheda na wakasa eno na ni sika bebrebe yi akwai se frase wo emonti didi nkomo etwetwe nkrofo aso se na onhye da nyin so na orai pa ni sika yi ni na hunyan efri himfa eburu adwene ntiase so sanse nneoma odura oyeye no utibia obeta wanum ti se de ate asem wanwa eno na nana kwami bedi akon ababontin chemu se onye na dwen da se na hunya ana kwan ofa so enya ne sika kwan ofa so enya ne ho no odibesie onye na dwen sa da na mom kwan ofa so nya ne sika ni osi osase so ogbobra no odi adwumaden die nti onye sika nani o osi odi adwumaden ana afi odi bibi sinani so a adekro no be ya adwuma kosisi adekro no nsa beka sa nnuma miendu we ana agye ne pa ya odi asinani so abɔ ne bra na onye na adwun so de bibia besie da owura no eto ne nsam so na osan chechemu ka biem sɛ ɔman Ghana atimi ɔno na kwami bedi akon a ɔpɛ ɔbɛyɛ mampani no wayɛ nneoma bebree wɔ Ghana na nkrofo bebree nim a edi dwuma bua nkrofo mpempem ene de yɛkeka ho na nso nipa bebree enim esansa ade bu on mo ya onyina nim na kwami bedi akon eto ne nsam so no se oba Ghana ankra zoo mekyerɛ ankra bia ya eyede mmua awogwo edanchem yede ehura mmua saa mmua ne gum zoo no yeni ebi wɔ Ghana anum sei aya ankra de na ɔse ɔno ne nipa odikan ɔba be kɛseɛ pa wayɛ enche bia ba bebia no enu se yenuoma na oye ni bia na nneoma wa ye wɔ Ghana so de eye bebre na eno na ɔkyɛ sɛ na abrabom a ɔka ɔse ɔde adwumaden ene ɔdi na ne si bibi so a ɔbɛyɛ ho adwuma akosi sɛ ne sabeka no sɛ ɔya akwai sɛ de osi dan oyi ni niem otuam na otu amana otwa foundation na otwa foundation so otwa ɔno a na ginam na otwa foundation na ɔto blocks na ɔtin fifire na ɔbrɛ ogina wiem na wie Ghana na so ni na achi na oni ba bia ɔkɔ ɔpɛ osi dan nti nyame adom ɛdan no so wasi nyame adom de ɔhwɛ ɛwɔ abrabom so ne nsa akan na kwami bedi akon ɛto ne nsam so na ɔkyɛ sɛ ɔsɛ mabunu no pa mabunu no ɔsɛ wɔn mo papa ɔsɛ mabunu no bi wɔn mo a de ɛhyɛ ɔmutim ne sɛ obi bɛfira abɔnten aba abɛboa wo ana obi bɛso wasene ansa na wayeye ɛno nti bra a ɔbɔ no ono adeachi na onya 10 series 10 series je se ntop prot adeachi na onya 20 Ghana se ntop dan 20 Ghana de si enye sei saa na ohye no nkura na odi de obenya bia na odi ono nso a onya dwumaden de obeya dwumaden nso oya dwumaden na onya sika na odi ye nneoma basa ento bebo bra na hwe no musa bia obi a waye ye obi beso ne sakowura ba bi ansa na waye no owura nana kwami bedi akokire se enya adrempa eni kwan so obi ade hye ntum sa na mum wan kasa fa ton so se edan no ana bra na wo bɔ no onko na wo bɔ na wo bɔ amana eye na oye nso na oye ne ye a ebe. There is nothing like I'm hiding the source of my wealth in your face. Like, you know, I have some landmarks that you can't miss. Okay, it's there. There are other buildings there. There are zoos. There are things that I'm doing in the country. Okay, I'm not saying that I want to hide it. Well, I just built the first private zoo. Okay, and we're about to open it. People interested in creating, you know, some sort of accommodation for animals. You know, where we want to take it to a different level in terms of tourism. And then that was the main aim why I did that. It's an investment. We need to take that investment. Respect the investment. That's what I'm saying. That even if the country turns their back on me and say that, oh, all your things that you did, we don't know where you got the money from, so we're seizing it. Well, what do I have? You know, but one thing you should remember is that I went from digging the ground by putting the block, putting the concrete. I sweat. I stood in the sun. I built it. I did it. And I want the youth to replicate that. I want the people in Ghana to be doing the same. We always don't have to sit here and watch somebody to come from outside before a building can come up. Okay? We can't afford
to buy a building. This is the reasons why we want to create a middle income economy. So we're living a fair life. It would reduce the jealousy. I know a lot of people are jealous, but I don't blame them. And I'm not fighting them. As much as you don't like me, I can understand you. Because if you don't have it at all, and I have it, and you have to ask yourself, how did I get it? Do you understand what I'm saying? And I'm trying to hint you that, wisdom is one of the main things. Onipa amote so akase na Kwame bedi ako cheda ya opeso obeye mampani oye businessman imprempren de oye businessman onya abadwuma oye businessman na dweten so de l'argent cash kudi ebi won ho papa onzo onse danyi nene ana motie na o kire kwan ofa so enya ne sika yankwa ya nimu na yetisim wa ha sei uba Ghana hanum say ya wa apomdensi achiba ya papa kufu abraso ena yi ni tre ni anya sanketo pa babu wa pa sabra no health insurance scheme ba krom ha say no na ebuwa papa atokwaso ameja ye didi djuma kakra to de bia sinto wom so ba ne de eya kakra boa ya kakra ya hiafu ediaja say ya kwa hospital bu ne ka se muntu ya 3cd na insurance cover who dey yedem na ye won konfom won so asani om yade ne CTNT ana obu no onim da ache de beba beto no nti aja owohonom a watumi akwa insurance company bi private health facilities ahodro we krom ha enso se sa insurance company no Ghana fo mudi musika kwakwato ho no mokwato ho so me ko mahumidie na me hododo bia me nam sa insurance ne so be ko akwaji apomuden ayaresa ene ayarehwe no munhwe yie na Private Health Facilities Association of Ghana wamo masemo mu kanyina dane se emprempre ye ka sei private health insurance fo a ewo krom companies ahodra wamo afasi wam ho so se wono mo beje kakra toto se de be ya dachi bi wo yade a wo beba mo honom no ba beje insurance no eho esika kakra de akwahwe ho yade no wasisa insurance companies ewo krom ha private health insurance companies bebre mo number na wamo church pani me kire general secretary Edema Private Health Facilities Association of Ghana ayo Ora Frank Tobu wase embrembre ye ka sei enkwofo de ka sa private health insurance fuei wamo de hospital se wo kroba be breka tituni ankra hospitals no awrade a yaso oboba eja se wo kura cover o cover no so aye private health insurance ene eja ya ba hwe wawie ko twisika ya ntwe utwisika ya ntwe enu nti wose ye ka se ama ankra hospitals ahodo wo kro ma se no wo ma boka se ya twum enu nti wo mo sra aban titru ene wo mo na hwe sa apomdensi achi ba ho sanka ye so mecha National Health Insurance Authority se wo mo hwe na wo mo pa se bi anka private health insurance companies e wo kro ma se sika no a yankofo twia saja omukwa ma humidie ba na se omhododo omo beba bagye no ebra no so se dipa no hododo no wako hospital a wo mo hwentwia sa sika no se ne be ya bibia betimi akonkan na owura Frank Tobu a chene nsemu ho en wo bo ma ne achem se epe bebre ampodo mo de sa insurance ne ba no bebre da surgery so bebre da dialysis ne nyoma kese se ja wonso wakwa private health insurance nti wunim se ewatua sikabum watua kakra nti no mo be show yie na wo ba hospital woni e show wie na ebra so se ya gisika no a na akwa dane boxing bo wo be twinkofu atwa enu nti wo mo de mo ka ni pempe wasi ni pense emprempre so wo ya Ghana ni na wo kura private health insurance na wo se wo de ba hospital ya wo mo nshaw wasinya de so mo behwe wo wo mo ka ni pepe wasi ni pense sika tuabu wanu a nyamianim ne kura eya papa sapa se wutua sika mu obi na nipa no wono so agye hu sika dado na wo kotua ni sika ma no na nipa no so afanyansa kwan so afasika no a ene na mu awramti wo mo ka se Ghana ni bia wo kura sa insurance ni bia aja
sa watuatua sesei ne hododo no a ode sa insurance ne ko private hospitals o mo so mo nje enu nti na ban so bra mu nya hu bibi na wose omo aye kokoti nso wose omo pagya omo meti confidence ni bi wo ha omo pagya omo beti ena mo nya botra na ban insurance ne mpo ahia na watua na ye private insurance amunya botre it was said omo ye kokoti ananti show workers nti ayo ma shipa wo krom ha enu ti no mo ka dia cho mo play say snipa ne ko mabu se nipa ne sa fechire se ne ko ma ate se ne liver aho sa kidney no mienu na sai sa koma no aho metua se nso ade agugalo mu he nya dia se wo mu be fi nipa ne kura private health insurance ni bi nkwa dia onyade so omu be fi kra na owura yi aboankofo bi sobo se sankwafo no na ewo so omu hwe yo madwuma yie enkwafo kro no ene National Health Insurance Authority waso omu mom ene se ko mu check sa private health insurance company si wo mo enkrata asem yie wasi bebre enkrata asem nye edi sa ya Ghana ni kra na se wutuatua ya sa insurance di bia hwe yie na bebre ye fake ne fragadam kwa enunti sanka National Health Insurance Scheme for authority for no say authority je so mu ye bozu kena kwa mu ye madwuma ya enkasa ekatwitwiri di abekọ hospital sa wudro bi mo ededa da hodo no enkwa mu hu ne sa ento mu ka kire National Health Insurance Authority say adwuma ene mra eda sa private health insurance for no ho no omfa mra no nya adwuma temporary na eka ebu omoko. It wouldn't be long. We will take them on. We will not accept their card when they are trying to visit our facility. And I made it categorically clear that we do not even need them to survive as a healthcare service provider. But then they need us to be in business. So when we trigger that we are no longer going to accept them in our facilities, premise on the card from the insurance companies they are bringing to our facility, that is when they will begin to see the real danger of what their insurance companies are doing. You see, it is the responsibility of the government to ensure that whichever company they give a credential to or accreditation or license to operate as a private health insurance company in this country live up to expectation. And that is what government is not doing. Government, I'm referring to the National Health Insurance Authority. Nipa wuti ni kai wono ena ya churchofo penny Adema Private Health Facilities Association of Ghana. Private Health Facilities Association of Ghana. Owura Frank Tobu. Etefo abehye ne nso a afi atwa mu ena ene bi beto abonte na ene no nsama egwom ene se wo ma ekase woni ene nimu no wo mo cheso mpeso mutu IGP Dr. George Akufu Dampare ezanze so mu jane na otena so ama afi abato ne baso a wanhwe fa baabi no ebekọ atia MPP amanyoku no na eni kokọ PM na Ashebjefie ad hoc parliamentary committee enim no wo mu tete mu anu na aposifu ankasa nipa miensa ewom wo ma ye posi adwuma na emu miensa eka ho eno nam so mpo ema sa aposifu nipa makoma miensa no ye twe won maso ba kokora de wafa ho agya adwuma no kora akọ pension enti okwa Ashebjefie ena akọ owura COP Alex ono no ka ho bi na sansam ya ba ye fa IGP ho leaked tape eno nam soma Ashebjani ma de hye wo Busa North abeto ampeso aso ewo Upper East region onumnyafo James Agaga opanyin ye nipa bi a ad hoc parliamentary committee no oka ho bi na ode ababa tudwa se wo madu dwuma bebre hwehwemu na akoso a na enche committee no bebo de wo makeka bom ni na hwehwemu amaye ni na wo beka bom na wo masinipo na wo mde de akwakosie no abeto Ghanafo ni na anim na ansa kra na enyano wo mu nsa ka no baba bonten no ena owura James Agaga che say de wo mu nsa keka no ene de wo mu keka bom no ene de abeto bonten dada ene de atietie dada no ene de susu dada no sunsun kese bia enhye danim na eno nam so chairman Emma ad hoc parliamentary committee owura Samuel Atachia ono so de ababa tudwa che say enche kra won bewie bibia na enhwehwemu a wo mo so yeye efa ene na ekasafa IGP so betunu no
ɛno nso no mo de ho nsɛm aba betudwa na owura Samuel atachia ɛkyerɛ sɛ Ghana fo nya botre papa wo nya botre pa na enche bia ene no ebeba bonten anase nyia no baabi o ma hwehwemu na akoduru no wom dini na eba beto bonten yentie nkyeremu a owura James Agaga a ono nso ye member Emma Ad Hoc Parliamentary Committee no editudwa. I have seen the report which is making the rounds. We made certain orders that further corrections be done and then the report will be resubmitted to us for us to take a second look. I have seen certain findings, certain things contained in that report, and I'm saying that some of those things may not be substantially different or in the original draft. To be unfair to make such disclosures, but we are in the stage where we only consider the draft, and the draft was supposed to be corrected and brought back. I shouldn't be preempting the outcome, because remember that when we reconvene, we're going to take a second look, and when majority of the members agree, certain things you see, which are purported to, be born out of our report, could be approved or rejected, and therefore I think we should be patient and allow the committee to do its work. Onipa mochi so ka say oye member Emma Ad Hoc Parliamentary Committee oye mrahye bidwani nso ewo Busa North abeto ampeso aso ewo Upper East Region onumnyafo James Agaga ya baba tiesim wani jedie nsem nansa na no ma yendi dwa na afi ewia ya to aso Afrakuma Community Hospital se mprepre min ka tro se yade bia se ne etie bia se so se swa Fabra na womo ensa yade ente ne temfiri ho fama no nti no se eye malaria typhoid de be yade a agi din ne yade a afi na ebobọ ba nyina da Afrakuma Community Hospital bete ne te ede afiri ho ti ya no wa hye ne nso ede amame na unia wura ho no atum say yes hospital na wawura yi Nyoma de dam say ya ho hwehwe hwam kofo bi hospital awrade abekode ho nyenya opidi wonya duru ya na yade ne bia ba beka ho mesrew Afrakuma Community Hospital ntedam enu nti kwa opidi papa ya check wonsa chichire wonsa hwewo wakoma sane ebo ne de keka ho wi akohu doctor kama lab wo ho theater ho labor ward o baabi a japemfo no yeje o ma wo enkwada ward ma ward mema ward bibia de dam krogen kama ya kire pefe se ayarehwe ekoso ewofiduanim na meso doctor fo so de wabotre papa betie wasem no na wo mo de akrokro kwan so akirekire ama wakwankyere papa apomudi adwuma efo mapo na ye adwuma ewo ho na adwuma no mo ye wo ho nso nya matrama kwa o mabre na mitia mi ya doctor ni ani tisaye ne ya wo be ko se de na ya ya no fo bi wo Eradi amesra kwa Afrakuma Community Hospital why na ye nya abotre musaw o maame na wo so hefa na ya mesra wa de collab wate doctor fo ni nimade umusansu buade 24/7 so ye gina so ntenten apre nkwade ama wo mo hono mo se de data na make se wo mo nya matrama kwa ne kobra ne ya miti ya mi ya bia ne se time bia beko bia beko akoto nurse ni beko akoto doctor anapo ewio enumro adasuomu ewia jejereje obeko na adokita ne nurse fo ewo ho a ye hwe ya dewa ahodro na hyanenso meka hyanenso anachese eye special ye ko school na ye twro ye kan say note was NB ye twro NB na chese ho no anhwe betimi ato apo teacher ni twa NB na chese ho no hwe ni ye ti baby a be cho se hwe ni ye no kan na hye ne nso ne se atwo twufusi area Afrakuma Community Hospital omu yi no se ayi no omu yo omu sa se hwe flip keke o flip o finger pa yayi atwuna firi ho ti mesra mese abusua no wo obu ho no wo twe wo mu a mamo ntratra ho munyeje ntobo abusua nim na monko Afrakuma Community Hospital betu akakra bi yayi wo twe na ma ya be yi twe na ma kra ama ho atopa he jamema itate peti ni nikai wa shebi abobra sane ese efata etwufusi he nia de kan no na no musi ehu na akoyi abewu ene de Afrakuma Community Hospital ewo wei etwo say ya case 50 100 200 250 ye yi ni hu ede amam enu nti hwe womo
Womacha kwan ewo Amasama Stadium Road Enkran Ga West Municipality no. Odi a wo mpani municipality ni brofosem ya de frenambe. Omo be kire kwa ma waba ho. 0597 005 963 0597 005 963 now ne wom atwetwe enkomo afei ma yento akasiebo no eswe Ahenkan FM enanu adaye wo krom ha se naja enkwafo bi ahya ase na Guinness Book of Record ni breaki ni omu breaki pa sister Fia Santoa na breaki oni anyom to there's something going on. Okwa TikToker nyasa ketwa awatoju na enough as we breaki record no to no sa your one yes few moments later who carton so kwaso when enwa say chef filer na enwa watermale na busua no dia na chese ahomeka pa wo shasia January busumi ni da edi kan wa fie we mu wo wie no January busumi da to so du 10 days and wo de no aduane no stop no na chese wo hwe no ahomeka kan wo de no aduane tim se mami hu ode na don hwe no hours no 227 hours ni akire wakaso be wie 10 bo kwakwache kwara mami 10:30 anapa na no wo no aduane chese wo tim se aduane no ne woni mogam no aduane ja na so tentia o na we wie na ja swafo no na hwenkita odie nsam so na hye bedwani a wogiram de madehia wonom wa Ablekuma West abato mpeso aso maami oni monyamfo esla owusu akufu abone nsam hia de amma eye shefelatu Abdul Razak se wayade pa kuka ton na nyasam ketwa ebu ode se odi 10 days pa begina kitchen waso wano kura wa no o ma ni 2 hours kura so wa gina kitchen wa hwa bekunu otimi ni sisi mi jonku wantimi na so oba besia ho ode ente set mi gina na so no aduane 10 days keka kwakura dia na chese wayade na ya mmona baso wase nipa bia oba na dwense oba breaki sa record way e was a Guinness Book of Record mo 226 hours wa betimi break na wa baifo nunya baifo na de bekeswa wase mema wo kromwa wa betimi agira wona so anu aduane ente se hours bebrebe pega unsa no onhwe the resilience of women. Emma yenimu ampe tosi. Si yenyina yeni sana ni. Ma yenyina yeni ajepa. Well done. I'm so impressed. Me see me jam na so half a day cry aduane amewe na msisi. Na 126 hours. Na minyi ni sa record you be to me break it. Oni no no ye be. Oni no ye be fo nipa wote ni nkan. Wono na eye swafa wo hwe kita odie samso sanso ye bra hye bedwani a. Jirem de madesha wonwa Ablekuma West abato mpeso aso ya chim da edeshe kron ane ho ofa ne ko adwetwa gusuo ye obatenten gram tuntuntuntuntum mame esla owusu ekufu na marathon ya nsensem ya Guinness Book of Records enu nam soma abaywa ba konso Ghana ha ya onu na ye kwanchefo panyinima Aketesia Group Osanso showbiz personality Regina Edu Safwa. Onu so se de oba be ye obeye speechathon obekasa we hia wo me buttons no obekasa speechathon obekasa non stop na Safwa so obesha se February bosumi ya ba besim no ne da etoso nkron edikosi ne da etoso edu enan na ese na fo makumakunum obekasa onjena home na sa ma hwan tonton na omoye no ebinu mu jinse anajo wo mu jayo da bi o ai se radio yenum no ubekasa se yaduane na onu a maami onu aduane onu ne daytime sanso no ne night ompon maami ano to nwumi onu so to nwum na nopa kosi anopa biem anadwuna obeto say one day no ehyasia anopa
anadwufani na ka na akosi anopabiem eno na one day enti no sa o se wo be ni days say ya anadwuni na e wo so ye enti safo ase ono so ba be speech aton obekasa enefu makumaku enum na wahihye no bibia se sa speech marathon yi ebekoso ewo Lapam Royal Beach Hotel ehonum na oba bedi sa adwuma wi na unim se sa Guinness Book of Record yi abra adie yi fra se yi ni tika krai no beya bosome makumaku enum konsiantem de wom de aba betu dwane se Guinness Book of Record for na kase wom se Ghana nko a enipa a make attempt and omo de applications aba person mo so set record and omo break record bi no wom ne nam 355 within 5-6 months no nipa de application aba so ombe set record and omo break bi no 355 eni achiri na eno na enje bia ba konso ba speech aton ono so de ne de atudwa na yentie safo a ene ni speech aton oba be obekasa 5 days no a onya no yentie ni njiremu ene de odinam. With the longest speech marathon, your topics are irrelevant to them, but whatever you're saying must mean something to the public. So I come as a public speaker or a lecturer talking about issues of life. So I told them that I'll talk about Africa, Ghana precisely to the world. So let's say that when I take Greater Accra region, I am to tell them about their culture, what they believe in. Again, as a public speaker or as a lecturer, or let's say as a motivational speaker, I can be talking about in Africa, we have this, I can talk about the agency of life. So I can take any topic and digest it. What they want to see is your tenacity and the energy to follow their roots, what you are to do to break the record. And he said, your baba yes speech atono, and or their tujano. Yes, I can say, be a keke, Mako could jolly, mebo powder, Messermanima, no, my ubu more heavy, and a kazahunu, and a kazahunu. No more say, a small bed peja. Abeka wase mbiano obeye se benyan sunsuan so papa ewo nipa so ana beboa Ghana enti mfanto na no ma se ebia bibrem okasa fa bibrem a mfanze ebia Ghana no afa Ghana no aka Ghana bakwasem wana be mampani kane na nuane be ne adi kwan be ne efa sosom no akeka ni na se ebia osum na okam asem no afa kremosom no akyerekye ne mo ye enti de obakeka ni na no eye de etasum onipa amutizo okase ye de oba beye ewiase ni na o se oba be set record ne eden a onu ni nipa obekasa tenten pa non stop into 5 days or the babe kasa speech aton sha se 9th February kosi 14th February 2024 ya Lapam Royal Beach Hotel na eno nam so ama sa speech aton ho anaton wakoton no enam so ma Ahenkan news yatisi mountain ama yama no bofo na akua adepa ene na ya akumiwa ekobusa Ghana fo bi se monso akonya ba ana bia ya bom se pre wonso den na betumi aye ama udin akọ Guinness Book of Record ni mu a se wo be break record bi ana be set record foforo no de Ghana fo bi di tudwani. Let's be there for 7 days. And now I'm meeting you 10 days. Success marathon for 1 month. Musum basa me win and dream more for 1 week. Tisam kasa me break record. Me yitra. Me kasa me huse me kasa me break me kasa me record that. Me I nights 30 days. Apa my day. Let me because my end about anything. Let me I. They also very Nigeria for and me produce evidence na Nenjuna nyambia o wi obeba no kwama nakọ ya ne so de edi ebinum so de no obi so obepama de a obetumi apama de 30 days. Wow, that's nice. 30 days non stop. Good pa we de chinse de obronya bremu ena ebinum so bi obi a kire na dwen that's good. Ti we ya Ghana fo bi nso de yemo omkwan a record om betumi aseti ana de om betumi break bi ena om de tudwa no Ebusuane yembra haseye konfarba ya wono ede konfa asafo ya to ni di International God's Way Church baye eye owura Bishop Daniel Obinim enji Obinim asem na mike papa ya ba aba fontenta kase no so na nim ni nsu onya asem ketwa ono so ahwa ni din be ko book nimbi krayaton nie wa super papa ahem aka ho osuazi hiti awensi aka ho ahem atintasuo pe papa na dan
angel dear ka esufa ho ben angel dear crying why are you crying no say hwe me su sen said ye ben ti da mati asore na sorry a meti 2008 besi 2015 enipa na wo mu bebre thousands just enipa bebre afei ye wura 2018 mu ba 2019 mu a enipa 200 pe ana aka asore nim yes papa na wo kire mu se no so hwe esu a mi su ya se church members ni nko o na mom asam no kofare ba ne se ebri bi se Ghana fo be kai a asin central brashe bedwani Canada kompra kwa Japan eti na ni te esi asofo bi e wo krom ha so ehuro atwom so tonto e woni TV station so wo bo udi a waso wo uye say uye fake pastor wase onu obi ni mo no nyame anum ne kura ni Canada di bi ba ne so na bra Canada de to nsane ani huro no ano eno na nam so a ne church members nada jew kwam okwadio enkuruman omtete form na mu atrom wo mu dwane nti aka sei na sore no ayahwe anu to bedi abe chasa ahomete sam ti do wosunu na wase sabre ni mo no ahom ono ohyada kwa hunhum se nka ono papa ne ba ko hunhum na nso ese papa na no adin wani kanso nti anikanso ntokwa no abu nkamfa ne so papa na no odin papa oche kwamfo yire Kennedy so de obi anim se de oto na no esi hu asitie obeka hama na kwafo so tie no krom ha enti papa no anu asam ne nsanka ye bi oye nti na ye kasama na sore na bafom tininso a wo su nyina dane ne nchirechire mu tie be say that in kojina court one case say obi nim for 7 lawyers na ka say mini 2,200,000 Ghana instant ento sanoma profesi onabo kan Japan court because one say kan Japan wisdom be say the call man ni wo hu ai na maye din no eje na me ne kwakubofo ya me ye bi wo Ghana ho me ne re no bofo eje na ya me ye bi ene ewe Hish, I want to advise you from my personal experience. Please, if someone is stronger than you, don't joke, don't fight with the person. Mekai say 2019 Moana, Honorable Kane Japan the comment because na me money din kasada, obo me din 1, obo me din 2. Send a trap, and I'm also. And penifos in shubu akas in shubu. Nsubo me ankaza misune ya kamisu achiro because me painful ways we won't fit that da me that funa da ken I mean say go me bosi still I have share me story wa da kenim ansa nya de makosefo about the same story me na me supani so ba mani ase e bela na papa na ka me ntokwa no say no ne ho den chen no physical and I mean so me person me chesa me so no den chen no e was spiritual it is ntokwa na no ka me nyina no me ma dwen ne koye me spiritual the year 2008 2010 2011 12 13 14 15 no when I check the blessings I have I cannot count I don't understand my small English but when we check from 2018 2017 18 19 I don't want to use joke I started behave like as a small pastor. I heard you obinim to angel party every you say angel to me kwankwan for that you ko yi o free accident yes he was like yenso na ejanam so so was what me ko yi the church members me enu na aso ba ko bi odo ya the church member ono so kura ya ko kana ko ba say angel fanu free no ye Kristoni o ma wa so so ye Kristoni and o hwim wa free ejanim obi ati bi akwa jenkofo no ma Kennedy de na no keke you see about showdown oh ebusia kwafa ba ya wadi international gospel church by bishop that you obinim and artist wo soon we don't know what can anu asempa you know so any reverend obo for dem pan mo me yo Ghana di be na ngofo we maji hey and so no hey obinim na ka say you know about 4 years yade be kuma ya o say me see yade be kuma ya so hey about 4 years smart that time no yes smart e mo no beef no am be shedan ka ho bi onu we da jiji nanim Kennedy kanu abeka o kanu abeka
So guna sorry simple kra. Yo. My engineer we suni for man for adwen kire ba ku mienu aba. Ento aso mfama me sha se o Facebook live comments appeal 2. Or see the real game changer. Digitalization. Dear Dr. Bomia de sin ani so no. Eno ene betumi asesa nneema mu Ghana. Na enye 24-hour economy. Say abribia ne don bia ope obisom ana ope bibi obenya ewo Ghana da bi ozende hanye huti ntin Ghana fo mu mani dwa enguso osi nchia nkoma odumnyafo Ernest Kwabena Adade Redu incoming MP wo Atiwa East constituency ena Orua Lawrence Okunkom Ajinsam incoming MP Himan Lower Denja ko mensa pillar 2 ena de message we ebaye na master planner junior Kintampon so say nyame adom obetumi aka ni pen say de na brabo mutie de na okodwa so anoma tie ene de mpempre nyoma akono ohuni say Ghana sikasem no ekoye papa na eno so kire sampa NPP aban no obetumi aye nti Ghana fo munya didie ewo NPP aban no mu na obetumi aye Ghana ye pa esikosi adabeda efime mendanadwo de NPP aban ye kire sampa wo munya tumi no briki 8 wombe de chinsa osiochia lawyer Ama Frimpoma incoming MP Sunyane West this year de woma pre MPs no edoso pa we ko mensa plateau mabode so na nakua mo aboaten enso di Fablekuma Central aka Dr. Bomia is coming or say the incompetent Mahama should give us a break with empty rhetorics ne de ode aba no endorsing Johnson koma Orua Isaac Kwamina Aful, parliamentary candidate hopeful, Shama constituency, Nanaikwa Mwano no. Mensa Robert so Oshe free, Amasama in life, Amasama in Oshe free. Ahenkan FM, ye the best ampa, Yankoso, Embo Jumadensa, and Oduja, Ujansu de Chesa as Adena no nam, Adena no she papa. Intinazia dia so de for nebekono. Ediomu kujem, Zazi Jano ding, panti, ya two ja. Nyaze unze ye ija ana adwuma no ekoye Frederick Chum Asante ono nso ohwe life efri achimu wanchi osie wo krom ehonom na ohwe efri ye chia wanchi foni na master planner junior Kintampo mabode no so Azeman edifra Azeman Ventures Chronom Opposite Market oso osre woma presom be ye parliamentary candidate nini na oso mu ni na so obia campaign obe no onye na kono kwan so ma enkofo basabasa bia ma obi anko ye tribal politics mo obi anko ye yimu mo obi anko didi atem na mom monye amanyosem ana campaigner edi nkabom asomdwe ene odo ebetena NPP amanyo kunum ebi no mo starting so sa nyoma we na hu die ne ombe start die ene mo ntintim ebe sepa Francis Kaswa Datus o se Dr. Mahmoud Baumia ono ene mampania wo mo hwe nanim enye JDM de wo mo mpekura na bedade JDM atoto Mahama Baumia o se enye ochionu mnyafo Mavis sawa kumsin MP Kaswa o so onto aso kosi 2025 onto aso Shama ba Edna Benya o se akufo akwa wonyamso mponi nanu ye hwan akufo akwa wonyamso mponi sana Shama ba Edna etwere baye Dr. Down Blow say NPP aban no oguso etoto nuama okay kafra o si NPP aban no eye nnome e wo Ghana fo so NPP aban ne ye nnome aban ni na ye nnome wow na ze ministers ne MPs ni na aka hu NPP aban ne ye nnome e wo Ghana fo so na o si enemrei Ghana nemrei hwe yenhwe bra ye bre Ghana for mo hwe bra mo bre o si the 24-hour economy no ba be solve problems na asesa nyomam nti obi anhwe ne mu Orua John Dramani Mahama o the 24-hour economy no eno pekura no se nche no de ba be no enya sem kitwa Dr. Down Blow dia o de ba be fam eno no min free Facebook na min ko SMS nso kakrai we say die bema betumi aye no oba nso betumi aye ochia onumnyamfo George Kwame Aboaje aka Oluwa MP asenema nso across abeto ampeso aso osi delegate obamcho eya monto abama no Oluwa order number 1 to waba man no asenfo ni na nim ba ko pe
the lion face ono ena di message we e buy osi we say eh obi nim wiase obia ne na master obia ne na master o wiase asenfo ni na nim ba ko pe ya na e kan to de obi nim no obi nim de na o ka che no so o pray on so share o master we say ni din e de yaw berry o achim esem na yakase no e test yankasa test news ochia akua berry na esa warefo ana yaw berry ene akua berry yadase esemfo yadamase avia yeko bibi o weekends Etia tiefo dia abadansefo ene atuntumemfo asenefo nyina chia okay menso obi a ogi bretie ya bia no enwumre nyankopon hira ho nchia nkoma opa tituru ne aposifo wodan CK Love mo Sergeant Bash Mora Miki Inspector Maxwell Ousupoku Madam Bonsu ene mo amkeka unina nyankopon hira mo mo bo adwuma mo nkoso nya ne san mo bo adwuma pa enwumre ye producer Nana ya Kumiwa Bernard Mauli Edieko Facebook Live Billyman technician on duty me din edikwaku enin kusi bodumene afia ampafo wa Kasiebo nasi yesi achiamupi yemamumo ni tie